Andiki bandeto nyumba chandeto yokongwero chiadi bwandi bandeto andiki bandeto county EMBU ibatanite na bidabo borithi bandite miteo bichine nene cha county yo yori mwamberio yori tingwebo boya na borithi kumanira makarika ya borithi kwangaratania ngwe ya wandiki bandeto indira nende bakwida bakirita ngwe yo ntubona ndi bukwikira inya kinya mwamberio yomwero yori tingwe urakwagirite ati kando anyiri tamwaniki omushiri na ronado. Andiki a movoro ni mavitukagirira mauritu mengi muno riria mari wirari wao wanathengia gukorwa makiruta wira wa bata kuri mwingi. Rimwe ni meithagira makithinua na kugirwa kuruta wira wao na makiria ni thigari ta uria gwekikire mwena wa Makima thiini wa kaunti ya EMBU miaka 2 mivituku varia andiki a movoro 9 marivirwe na gucunwa indo ciao cia wira ni thigari magiosa movoro ma mirurungano ya ngucanio cia migunda mwena uyu. Nuati omonde tugikungwagira muthenya wa wiathi wa andiki a movoro EMBU Press Club ni magwatanite na thigari a Eastern Region kuvanda miti thiini wa wabici cia borithi aya ari njira imwe ya kuovanira na kwambiriria ngwataniro njeru kari gatika mavitha a borithi na andiki a movoro. Muthenya wa monde turavuthira kureta urumwe gatagati getu thui andiki a movoro na mavitha borithi gukirikana kwa miaka 2 mivituku ni twari na ngucanio gatagati ka thui andiki a movoro na mavitha borithi tuthiete wirari wetu no avuvari ni twavotire kugena gikaro na mavitha borithi ana gutuika ni gukorwa kwina cases imwe itari nyingi but just a few officers iria ni ngiuga rimwe ni iretwa misunderstanding rimwe tukarega kwerewana but tukathie mbere na collaboration yo na kuruta wira na mavitha borithi wega gwiciria ni tukuthie mbere wega. Guku munene wa thigari Eastern Region ni Werono Bunei akiragirira andiki a movoro ugitiri wao riria mari wirari na kurumia ndugu njeru iria itumitwo muthenya wa omonthi. I've been always reporting positively about police work, especially in the EMBU county and even the other counties. We have 8 counties in the region, and I want to thank the press guys for having always been reporting positively about our police activities. Where there is a police in action, we are always coming in and we sort it out. Mwenari wake mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ni urauria atongoria na andu onthe kugwatirira wiathi wa andiki a movoro niguo gukoragwa na utheri wa maundu makiria maria marekwa ni thirikari. Freedom of the media na freedom ya information to make it in our constitution kuona ni how important it is na ni undu wengi kuga ati freedom ya kuta mwananchi na citizen wa nthino yetu enyitanite hapa kwa hapa na freedom ya information na freedom ya media na ningeenda kuga watu kigana na mbere nie as one of the lawmakers need to make sure tutiracoka na vuva mwena wigi media freedom. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya EMBU mbeta warita mwaniki wa Musiri.